Pozdrav svima! Dobrodošli u bosansku kuhinju u veganskom raspoloženju. Danas dijelim recept kojim ćete obradovati prijatelje koji vole nešto mesoliko na trpezi. Djeca će ga također obožavati, iako je ova duguljasta pljeskavica u cijelosti napravljena od povrća. Dakle, Adana kebab je izvorno pljeskavica duguljastog oblika, ali vi ovu smjesu možete koristiti i za oblikovanje klasične okrugle pljeskavice ili za oblikovanje ćevapa. Uz bogatu zelenu salatu s mladim lukom ne treba vam nikakav prilog, samo napravite dovoljno Adane. Recept je kao i obično u opisu videa. Dobar provod vam želim, u zdravlju i u slast.